Oke teman-teman, hari ini kita bantu para Rangers untuk berubah seperti semula ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, biar lancar, sukses besar. Wah, kalian hebat teman-teman, berhasil merubah Rangers Bang Saleh seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Wow, keren sekali teman-teman. Kalian berhasil merubah Rangers Adit seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Mantul sekali teman-teman. Kalian berhasil merubah Rangers Dennis seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Kalian berhasil merubah Rangers Boboiboy seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, kalian memang juara teman-teman. Berhasil merubah semua Ranger seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita, Kandar TV.